الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، هذا الله سبحانه وتعالى يوم منبر فلا رحمة أكيدا أقول من لبافا مبني إله إكوانتك إله إكاني ألوكان كورا مسلمك كتوكا وربس بودو نعمته رحمته أقول من تصور وسكونو لبيدانه مي نعمتك بودوكا الله سبحانه وتعالى أقول من فتا مي خودي خودي راتكك adi adadu gotum ves madu mis kolaka mi hidayatu dakkawa ilahage ekani alukanko shiruku kurun ekibavegen tibunge tawfiqu devvikami algon men libuno emme bodu en niyame algon men abadume ekamattaka Allah subhanahu wa taala hamdu ko shukr kuranje ekame algon men naka nei hitame birwerikame hiddatikameng algon menge mamba fanna kaaba fanna faafa fussava dinu mangedi du'a nukurevi danati marwe gosfawa mihum algon tere muslimaka menumi Allah ekawanta kogen ore duniye du kura mihaka menumi faafa fussev mangedi du'a kurun ene swaruge devungedi du'a kurun naraka salame kottevungedi du'a kurun huddavegen nuwe algon men alhamdulillah man bafan ka bafan no feshike muslimun gotuka mi annani nuwasate kaharwan miwani gaave fanuwata nuwaste kaharwi ga gandakami hijri salatu malafikum gwana malgun mi rattaku ga ahduren islam din ikhtiyar kurita islamita warabbes digumuddate alhamdulillah ekamaku suwalaki algun miyad algun menge komme miheke nafsaves kollanje he muhimmu suwale madama algon menge darifas kolon islam kan kendigen gos netigen gos Allah galukan nukura shiruku kura nota evves ilahe ekkawante ilahe wakam gabod nukura bayaku algon menge darifas kolon nikundan algon men beenunto algon menna kafa mama kiya nota evre kare andi durunkom gavias algon menge virattakun islam kan fohevigen gos mitanuga ule ahduverna ki rabbe rasul din millate nudana baikam gawang beenunto algon men tarikh jehila nazar hingadama ege kurin Allah subhanahu wa taala ge mi wahi basfuluga miwa ayata galgon men visna fikuru kuran jehe ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih e iman ve jemisa kunne tiyabami Allah subhanahu wa taala biruweti ve taqwa verum haqqu gotuga e ilaha biruweti ve taqwa veru ahshikame wala tamutunna illa wa antum muslimun adi furiha makiyamantere muslimunge gotuka menu itiyabami marwe nudashe mi aguno dirunumge azumekkamuga khandalanje he dirunumge maqsadukamuga khandalanje he muslimek gotuka duniyega dirule muslimek gotuka furiha makiyamantere muslimek gotuka Allah badukura mikamuga wo algon menge darifas kolum ves duhak ves Allah alukan nukura shiruku kura anuwata ekkawantakan gabol nukura rabbe rasule bakama gabol nukura bayaku algon menge darifas kolum nikunnan algon men tereng hama ekak ves neden visnawa ibrahim alayhi salam ekalek faanu ke darikalu ismail alayhi salam akiga gefulo bina kurabu mafahu ekurabi du'a ikale faanu du'a ge kale faanu mi du'a kurabne Allah subhanahu wa ta'ala wajnubni wa baniya na'budal asnam mi ala ge dariya kives puda galukan korumo durko deifa wa faratikam galabande em algun memves ekamenge du'a kuranje algun menge darifas kolaki islam kam galahattawa algon menge darinna kives islam kam kalefo mange demi hon shirku ko kufru ge teriya diumun algon men biruweti ve ekam rakkater kotte oba duruheli kotte me de du'a kuran jehene
algon men tarikh balalama andalus sekiyaadu algon men adoha ekamako algon men na spain ne portugal le bunefikam ga wanama sikundiyaka tasawwur wes kon nuleve ei muslimun na gulum hore tanekam kamugai muslimun etanekka diriole etanekka verikanko muslimun ge wargada hadarate bina gofawa tanekkam algon sikundiyaka besnade spain ne portugal le bunai algon teren khasako miedu gina bayke sikundiya emme furatame wannani football aga wahaka football aga handantan annani duniyage nammashuru club ta adi gaumuta football aga nammashuru kulunteru himene sarahadde nuta hisabe spain na portugal laki ekamaku muslimun assati kahar wandeka gagana kassati kahar wandeka verikan kuri taneke andalus-ki ei spain na portugal me sarahad ekiga assate kaharu adi etan muslimun haniya ver gotuka marada eta bege furana dobala ane be ko etan nere beru kollita miulani fasate fansa saharwadi kidiya mivi muslimun etan fataha kure ei miladi sanatu hassateka 11 aga hassateka 11 erwadi alumen rajye islam nuwe ade muslimun gatun etan gelli gendiyei nasoran adun etana gadave gane muslimun aniya veri gotuga eta be shahid kolla ane beyako etanu nere beru kolli sadaste kanode hadega milade sadaste kanode hadega miyadumi de miharami videhas fansavi se gagana ka fassate mansa swara kaha algon sikundiya kan naade muslimun tanetta miyaduwe sehri etanuge gedorta muslimun ge bina koronta miskitta e bina kore miskitta muslimun ge fannu verikan architecture miyaduwe spendan heri emi hon etan fallitaka badal kol ehna me sadi adabbe sehri etanuga kanda nagi furi ayataka achi qur'anuga ayatta fohe nuda natta nuda huri gota fenna muslimun uno gedor miyaduwe sehri e huri gota fenna ekam algon men sikundiya ka bes ebbes waraka visnaves no deve muslimun ulono taneke ves misa algon suwadu konden jehne algon men edento algon men ge mi rajya mi rattaka ki efada rattake kam gawa miskitta falu kolle vidu kolle fan doha kun kolu mi kun amadu kuri taneke ves sinwa daraja muslima kulono taneke ves sinwa daraja algon men ge rajya badal wegen da benoto algon tere hame ekak wes benu enwa nehem veche kam gawanama algon men hawadu fa miwa islam kam ge mi ni'matuga hifahattagen mi ni'matuga demitibe algon men ge kuriya goy andan o jeel taka for kotin wataka algon men gadala masike kurang e bejehe algon men na ghafil wefa kanne wefa ihmad wefa tibe ve kashen ne algon men ge khaba fan emi hunge e faqiru kama emi hunge dati undago dirionoma taraqqiya tahdiba nula nuwasate kaharo islam deenuga mitanuga dem damahatta algon men hisab for koddabba boduta gurufana dombanda aran nadiraske fana mino veseta bekalunne islam deena mi qawmuge difauga jihad kurawwa kafaru duniyege bodeti bhartage erge portuguesum ves fassada holi malabari ehm mitantana tole mitanuge islam deen badal kurumata kayame hetam masekkate kurekamako e fursate nude hatiyar gotun ara bar gad wargada gawmenno miskolu madu gawme faqiru gawme ekamaku es e dati undagulu gawe sebekano miyaduga miya technology e hatiyar ge besecche nugengoloppa e zamana badafa ves e zamanuga huri e minbar ves mirajje ga wasilat kenne e nama ves allah ge maga nikume mi deena mi gawmu salame kure ekam miya dalgon men visnawa lama algon menge erwadi deeni taalimu es miyadu mi feturifa waha boda feturifa enne deenuge kankan ungeni das kurang iha dati undagu meral rashum maliya dature kurankam ga vias ves emmastuas demastuwa huge datura kun hisaba mi devene tv radio echisse nohore fasihan guladagen alon phone kun ecche olum fituma deven gonda zamane no
miyadu internetu algon men komme icche wagutun algon do kurmati ka badalan hodam vi deenuge gomme mawlumati hodana beenu bikam ga vss fasehan afora fashuka ekam algon men miyadu visnade biji algon men na hawade fama miwa zimma furiham gotu algon men eba ufulanto mi amana for ko dinu man algon men mitibi tayyaratto miyadu algon men ge mujtama tere mi fenna munda manzaru takum ive munda adu takum algon men ge zuwanun ge tere ganuata mi divehi faskana nispeva divehi lehinga divehi mambafana nispeva bay mis mihun ge dulum berwa bastakun emihun social media tantanuga li hada etchihin miyadu intihaya kambodu wanje he daraja mi wani algon birweti wan jehifa zuwanun khasa gotekka islam deena durhelive birette hemundani shahadat ke ekalima dulun kiyanan nenge zuwanun ko metere gamiyadu de kihine to muslimaka veve Allah subhanahu wa ta'ala haram kurabbi kame wajib kurabbi kame kantatta du kurum geitora ki haram kurabbi kantatta ka ki ei lazzata malazzatu libe mihun nan ufala hinhama jehun libe kankan kamuga hada eken kamuga reya duwa do mihun eulani birakanu da maja kurumuba miya dalgurme mekini e party kurume ei hame ekani keke fala dafa ufafalu kolla mihun evvo menno bangura boy mastuve vianu da fahish amalta hingo hives nukura daraja algonme mi har mi adu ivigen ule masal taku gaves engi bayam vegen de mi kam boduwa munge bade vianu da itakkame mi ad online ko game ta kulumge terega ves juwaya adi minum veseki betu kurumge game takke namuga fasa dahveti vege juwa kulumuga itabbai haram halal belumenne mastuwa takade vikkaga fasa dibekamuga wanama ei masale kamuga nodeke mujtame fasad ve halaku vedani algon men teren itabbayako mi wabaga jehifa halaku efa islam kan gelleni madu mihingo salgon men kiban islam deen abiratte ve islam kama ves kulumen nebbeka muga algon men miyad visnadama algon men teren itabeka ladu kana jehilum ve assalamu alaikum me gowadi ma wa alaikum assalam es bonan iha ves islam deen abiratte algon men miyado takbir gowada adu vichkam gowan Allahu akbar algon men nge tasawwur kuremeni ei ma haruka shechche gotuga la ilaha illallah muhammadur rasulullah mi kalima difa e dide fenije kam gowan mes algon men adametere misna difa miyoti a ei haruka shefikuruge mi hongen gole echke haruka shefikure hem algon men bes jehidum ve birugane algon men sharafek kamuga izzat kamuga de ki kalima kiyagen imam vegen meti algon men miskittako farlo fasnamada komme dohekka gowadar mi gowadani kalimeshe Allahu akbar ei haruka mi hom benu kura kalima non ei algon muslimunge kalima ashhadu an la ilaha illallah shahadatuke de kalima furatama kalima mi hekimani mi alu hekima me Allah fiwa haqqot kalkom ve ilahi nuwakama ashhadu anna muhammadar rasulullah devana kalima mi hekimani alu hekima me muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ve ilahu alakama rasulakama mi algon me mi ifa maki nida gowa maki algon me nidayaki mi adu kendigen tang algon me benutto e mima algon men ebajehe mi zimma furem gotuka ada kura bekum kama Allah ke rasula ge difauga algon men ge kaaba fan algon men ge sahabin e wandage ne gurmani salafu salihun e wandage ne gurmani ge sabun algon men na hisaba mi islam din fora fa mi wani e bekalon mi deenataka qurban ve wadagati e bekalon ge jana malon ebe kadunge burakat fulutak me fulutak kandurata dikollevi Allah ge rasula ge difauga ebe kadun heukan kaman amuru kon nubakan kan nahi kore mujtama gohri mungarata fahish kandata dekola tedwe kandata hutwal makka ge e mujtama ki arabinge terega de khaso ko makka madina belkum ge vinames islam din ayar wetanu ga emihun ki bangura buemo emihun ge hatikanu ga le dawr kurafada mangura dawr kori bekamako ra haram ko ga aya baba levi mebe kadun
wagutun geetok ahuri jaadita bes magutan macca gossa huskolle munkaratta nattali riba kamon dia itti os wagutun huttali mihunge mudana aragane feri ma itam mi fada bodeti jarimata tala foluma mara mari ves hangurama kurum vesge kabila ni kabila ge kam islam kamge sabo e huriha kam e durko allah ge magan emri ruju bi allah taala ke qur'an ge wahi qurba fani embe wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu tiyabami allah taala ge wafatuka wargo de hifattashe wa la tafarraqu tiyabami baba ve nudashe واذكروا نعمة الله عليكم أدتي أبامي الله سبحانه وتعالى دبي نعمتك متين مي إسلامكم متين هدم كراشه الله سبحانه وتعالى يحيكني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بابا نواش الله غفر كبارك ده هفاتا غنتي بيشه الله من نعمتك متين هدم كراشه إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم تيابام هبيكم تيابام هبيكم أنبيكم عداوة ترينتكم غمانك الله سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم تيابام هيت جبا كروا إكوير كرويه فأصبحتم بنعمته إخوانا هذا الله سبحانه وتعالى من نعمتك سبب تيابام لك يبند بفا أخونتك كمغاويه أخونتك كمغاوي حسد ميري كان مي رولي ويري كم ديكولو ويري كم نين هوريها كم فيلوالي إسلام كم کے سبب أخوانتك كما لوبي وفدكين دي الله تكا لوبي الله تكا එක කණක ලෝබි අල්ගුණ මුත්තමත් රේගා වස්මිය දු බොඩු කම මේ සියාසී ෆිකුරතක ආයිලේ ඛියාල් තෆාතු මුන්තක ඒකි ආයිනා තක මෙතුගේ උෆෙදිවා ෆිතුනතක මිකන් කමා හෙදි එබ්බේ කණබ්බේ ක නෆරත් තෙරිව අදාවත් තෙරිව සුවාබු කො රුලියරකමගේ බස්ත බේරු කුරුන් අදි කිය මිස්කිත ගරා එතබ්බේක බදාල්කම වින සේ ජමාතු ක නමාදු කුරා ඒක කොණිකක දේතිරේගා හිතුගා බුරකම් බාබා නුරුහුන් තෙරිකම් බාබා ඒ ජමාතන් අර ඒ ඉලාහක අලුකම් කො ඒ නබියක තබ ඊමාම් වෙගෙන් තිබි බයි කේකම කො අලුගුණගේ හිත්තගේ හාවස් පොඩක් බාබා වෙෆා කීවෙතෝ අලුගුණ මේ ඉස්ලාම් කම් ගා නියම ලිබි ගන්නේ අලුගුණ මේ අඛුන් තගේ කම් ගා නුවාමි වකුනු ඉබාදල්ලාහි ඉඛවානා අදි තියබාමිහුම් වාෂේ අලුත කුන්නේ අල්ලාහගේ මේ දීන අඛුන් තගේ කම් ගා අරාරු නුවාෂේ ජවාබ නුකුරාෂේ රුලිවේරි නුවාෂේ එක කණකක වලා තබාඛදු වලා තහාසදු එමෙ මමි ඉස්ලාම් දීන අල්ගොන මේ ෆුරියම ගොතුක රුචුව වේගෙන් අල්ගොන මේ නමි ඉස්ලාම් ක හිමාය කරවෙන්නේ අල්ගොන මේ මේ ඉස්ලාම් දීන ෆුරියම ගොතුක අමල් කරා බයක වේගෙන් අල්ගොන මේ තෙරෙන් ෆහරකෝ කමෙන් නැතිගෙන් නැති දමුන් ගොස් ඉස්ලාම් දීනු ගෙත කමෙ ගෙල්ලි නොතේ බීරටේ කංකම ගොතුක අල්ගොන නම් හීවා දරජේ අල්ගොන මුච්චමත රේගා එතකම එබවේ මියද අද කියේ අල්ගොම තෙරෙන් ඉස්ලාම් කම් ෆිලා දානි වෙස්මිහෙ මිස්තකුන් දීන අදුරුව මුන් ගොස් බීරටේ වමුන් ගොස් එම්මෙ ෆහො මිස්තකුන් නබ්බ සොලිගෙන් වෙස්තානේ මේ දීනුක එක් කමකේ වෙස් දෙන්ගේ දරජය එමි අල්ගොම මෙන් නෆ්සුතක සුවාල් කොල්ලම් වි අල්ගොම මෙන් මියද මිතිබි Allah Ta'ala Islam din baba levi gote ilahu nabiyya baba levi gotak mi kirit Qur'anu gal gon menna bayan ve fawa gotak nabiyya sallallahu alaihi wasallam e geneste vi gotak to mi Islam din furiha me kiyaman terve bodam ba no ta imam ve metibi algon nafsutaka suwadu algon mi din unge nidasko vi haves furiha me Allah Ta'ala eti godi gannawa gote ilahu mi din baba levi gotak midina tabawe hifage hattaage kuriye deveto balam vi algon menge kuriya gannan o jeel tak mi for kodden muttamaga viyanuda fahish kantata feturigen diuma dukol lage nuwane ekankama ki ei aadaage kameke fafe ke ve sinua daraje ekankam miyadu feturum edani evvuntaka muzaharataka nikume faaluga Allah subhanahu wa ta'ala gurede ekankama gowala haggotak gamuga gowala vegen nuwane e viyanuda fahish kankama ki ei hudda kurefa kankamuga hadaga nuwan goswani goha galgonda kurewuna stigeten kome befloka kurewuna se gos kamuga balaganna jehene ekan kuremen jehene kaman ei zuwanonna libigen wa hagge kama gowala ekan kama wakalat kurma ki nurakka terikame Allah haram kure webes kame hudda kurma gowala miha ene ekame nukuri kamuga vina me sena dinum berwege hinga daane kamen ei e mima algon men
he ara algun men gadana masake kurambi algun menge salafu salih kuriga dia bekadon midin hima kurumattaka masake kurai fadan algun mes masake kurang azum kanana bi midin unge nidas ko fardu fas namaz barabara qaim ko enum bes dinu ka Allah subhanahu wa taala sharu kurava fa kankama rak'aterive wajib ta gada ko sunnat bes furiham ko dima viem furiham ek kankan ko emme furihama muslimek gotu ka veveto gadala masake kurambi madawa bes marwege Allah ke hadrat dairo timanna masake kurime furihama kiyaman tere salih alaikum ga veveto ene agerum buneve onna nene hekiveri wanekam ekam miyadu farwa kuda koffa deenuge kankama medu furagas difa ghafil wefa madama go sallallahu ke hadrat ka dakkane uzure bahana nonnan suwal kureben algon menna misimma hawal kureveni misimma furihama gotu algon men ata kurito algon menna suwal kureben sahabi misimma for kodin mataka wadagen qurbani adwa swayme hadisai eta hadisai ge tene hadis Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ekale fano islam me wadagati emme furatama firhen tene islam wadagen ekale fano rasul sallallahu alaihi wasallam ya islam gamuge risalat hawal kuruma ki gemme furtam islam wadagen ne firhen tene islam wadagen ne bekale ekale fano ade emme kuring islam wadagen ne bekam tereka khadija radhiyallahu anha fa ekale fano men wadagen ade fa ekale fano mi islam dina goa debuma dahiveti wadagen intiha masake kuremme rasul sallallahu alaihi wasallam vidalo mandiye faanu ganikume meesta kunnan mi islam dina goa de mek rasul sallallahu alaihi wasallam vidalo adi madukura bashe meesta kun gadda duwara made nikameti baligash baygotu kairuwe siriyat ga islam dina goa de mon gendevi egota gos tiri sabbaraka bekalun islam wadagati maitu hekka hendunu kolu bagote ka rasul sallallahu alaihi wasallam miski koluge mai masjidul haram ge gefulu kariga hiyalega taneka ishinde wadagen nota madkuravagen ennevi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu miistagu teriye teduwe wadagen emi he alkon ko gono budutaka du kolla Allah ge ekkawantaka man imamuma goalebbi islam din gemme furtama khutubay debba mi hunna faaluga goade bebekade ekadek faanuge e goade maki ga makka ge mushrikunda ruliyas gen as ekadek faanuge ga kola gara gane aniyako hamadadi bimmacha wattada zakham tadem diege terega hori utbabun rabiya no tamikala name kiya fasik fajir kadege ga senage e faawan ki ban ekadek faanuge moon kolga tala zakham kolla le hori ekadek faanuge moon fulu dule wadagen fawani le tattori fawani mu non nefate gange wakinwa kam gawani e hisab ekalefan hefon neti wadagen foti ekalefan gabila ge mihon banu taim ge mihon as den e gureshun duru kofa foti kanda ge echkalagen ekalefan genda ani ekalefan ge kolan eme shakwes nu kure den sadame paane kam ke ekalefan avahare faunnar kam no tabahar wad kam min gabodo es kure ekamako ekalefan ge kola gendiam ekalefan mamma ful lobe mamma ful khari ka fengu gula he arato mazakrum de hendonu wagoto gos haviru irosen karefa maniko ekalefan heful ara wadagen emme furatumes vidaloni kike ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam kihinen heje heddevi ekalefan koba heje ekalefan he hal kolge be hunnevitto e rodi ekalefan mamma ful islam wadanu gannawa bappa wes kare gaunnevi ekama rolling ebbiche bon devwan kan devwan onni mes fari nukoloi ekalefan bappa ful nikum bappa nikumege dani islam no e rodi ekalefan ekani mihiri islam wadag mammege hetuga dariyaka kudun onnan ekamana ecce devve to belde vehne svidanwani jamil bintu khattab ekamana ariha wadaganna mashi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu vidanwani gos rasul sallallahu alaihi wasallam ge haadu kol band basha kinetto vi ekamana wadage jamil arihu ge waga denne vidanwani timanne kannenge Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ebbe sadi kamanage dari Abu Bakr besimanne kannenge islam ka setu ko gente den e wefaige kiyade be mekmana vidanne hembir timanne hingadana me bada dangos ekmana be Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu lebi wadanga fawa zakham takaniyata fen wadan ken nukurevi Allah dua kureven e mushrikunnal emihum hada kurevo mangede Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sual kurevani koma he Rasul sallallahu alaihi wasallam
ekmana vidanwan mihiri kalek fanugo mamme ingidane timanna islamik vidanwan tiwannage mammege farato nete gellu me gonai den ekmana vidanwan rasul sallallahu alaihi wasallam hiyo halu koluga al arqam ge kolugo ebahunnevi ehem bekadunna ekika de kalek fanu eche devwan ekale fanu mamma fulanika sunum ulubban fetten vidalwani وليس لله أن نذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه بعينه الله كندي بنا مي تمن نبس اچ فارن كلوان مي رهن بدان مي نذيروان مي رسول صلى الله عليه وسلم كاري اگس تمن نگ حمد نے کلے فان حال کو بلم فهمنوي देखो तिमन नग حمد نے کلے فان देखो فهمنوي इरोस मिस तकों हनु हिमे वीमा कले फान मम्मा फुल उमुल खैर adi umu jamila ekiga ehiga ekale faanu apulu ipawagen ge kola gennane al arqam ge kola gen da takija samani reganu andirika ebe kadum vestibbe vi birun rasul sallallahu alaihi wasallam ge himayatuga makka ge mushrikun as ekale faana hamada de faan tebe kadum berus bandava de biru engi wadagate abubakar siddiq radhiyallahu anhu kan awah doru hulub bani hulub wafa bandava de ekale faanu ge hashikol elifawa zakham tak bodkum rasul sallallahu alaihi wasallam sekale faan gaakol ga bandava hetevi vidanwani laysa bi shay abubakar siddiq radhiyallahu anhu hidan dem vestimanne ke ebbes kamen noe geldu men noe timanne ka kale faan heyo haal kol ga honne ikam gawana e fasik kale ge timanne ge moonad din zakham e fiwa bodu kamen noe timanne ka e dandiwol go sekale faan vidanwani allah ge rasulay nabiyay mihiri timanne ge mamme timanneya heyo ede oga tere alala mamme ki allah dua kodde basha timannaga mamme hidayat ekko mangede ekale faano sallallahu alaihi wasallam allah dua kurabu maki kai kamana islam wadagan visno mi islam deena dawat devva mi islam deen kuriarwa mi islam deena nasru devu mattakai bekadon jana maadon gurba me wadagan vi gai algon men sual kodda algon men kiha warakatto mi deena nasru deveni kon kantata ketto algon men kureveni emme kudamino mitinu gangawa got algon men amal kurave toleveto komme ka sabakar siddiq radhiyallahu anhu ge masake fone kale faanu ge appula salih habragina bekanun islam wadagan me dege tereng suwaruge ge ufa verikam ge khabar duniyega e bekanun maniko devvi diha bekanun ge tereng habe kadun naki kale faanu ge appula islam wadagan e bekanun mi mativere dharmaya thawabo da midina nasru dinumatta algon men e fada masake kuranjehe algon men kurawno imbar ka jana maadon algon men kharadu kokgen algon men e dimi deen ungane das kokgen algon men darin nang unganna degen algon men mi diinuge maudumat mistakuna for koddegen ekigekkoto ei algon men boduge alifa zimmai algon men mitanuga islam deen abada algon men qiyamata hisaba gonna beenum wakum gwana algon men darifas kolaki allah ekkawantu algon kura bekum gwana idekam gwana allah subhanahu wa taala algon emmen nabes mi deenuga matiga thabit kan devwa adi mi deebaki abaduge abada islami deebege gotuga labwa alamenge darifas kolaki ves muslimuge gotuga labwa kufura shirkun salame kodevwa narakan salame kodevwa surgege daimi nime libe bekum labwa washi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته